ser min man sak turin pu mang loya senior advisor Durtlang Branch YMA lo so mang u ti du da ka tuar da te kha chung jong zoka chon lalpa chuan mi chandam ta sia ani tu po krista I sua pathian ngai saka om tu ba piang chuan ti du da na te an tuar bokang mi siol le ti der tu te ero chu mi bum le buma omin an siol zual de dewang nima sela nang jong tu ne na jir nge ini le krista I sua rin na a om awang chuan chandam na mu khop pa ti sing thei che le ka thiang lim te chu inau pan te da ta he to ini ti hria in ithil jir le ithil hria china te chuan om reng ro pathian le ka thu jong jong hi pathian tho kuma pe kania zir tir ko nga te thiam lo chan tir ko nga te zil ko nga te fel na zir tir ko nga te asot bokani e nau pang lam kha lo ngoi deu ri ruo pathian mi chu na thatin reng thok tura kim taka in thuamin afam kim theinan kan pathian te chiate kan zawai tan lal pan mal mi sak sak ro se ilo tong tra yang u lalpa kan pathian ropui berwana mi hei janin hun lomom takkan thlen theina turin kan YMA ruai tu ten hun bi an ruata su hun bi an ruata chuan heti zat a no pang tenen tilaya inti limna hun te mangin a kanti turapiang te luan tling taka kanti theina turin yong pui ne le kai roi na kan dil cheni min mangayamin sandam tu lali chuan mingin kan dile tuna chuan in lom na thu cha soi turin Durtlang Branch YMA president puar lal peka an so manga oh zanina hetilai Durkhawpui Nite mang tura local zong te ama sain chibai kabu ka cheu hey zanina hian Durtlang Branch YMA chuan rokunga bat centenary inter branch YMA Zaipawl Intihsiak-ah pathumna kan han ni wang te tin arm wrestling te lawmman kan la ka wang te le kan cultural dance competition te hati anga hantel thei te member kan la nei zel wangin lom om kan tia chuwang chuan zanina hian Durkhawpui Nite hi kan han buat sai ani chuta chuan kan khawthleng chunga mi te Leitan Br Durtlang North Lampanga kan local council huai tu te kan YMA te le Zaipawl member te tiangin kan an soma kan somna min ngai poimo he hun miron hmanpui tu te zong chunga lom thu kan han soi ani zanina hian lim taka he hun hi hmang turin kan ril ru te po in buat sai ila a thome thalai te kan nia thalai te kan lim hi kan pathian poin rem ati ani chuta chuan thuril tu te a chuan thalai te u in thatlai hun hi chen ula in la no pan lai hian lim takin om ro in du zong chu ti ula tha in tiangin om ro ati ni amai ro chu chuta chuan chun zom tu a oma amai ro chu in thil tiang zelin in chunga pathian in ro arel don ti hrang ro tin a chun zom bok ani chuan mung som pania chuan iwang lai hian isiam tu chu hrang ang che tin Bible chuan min hril boka zanina hian lim taka kan om aphala amai ro chu kan lim dan chu kan pathian kan biak rem ti zongin kan limanga chu tianga lim taka om chu kan pathian poin rem ati ani chuan zanin hun hetilaya mangtura YMA member zong
member local zong te tin nu le pa he program min hlut sak tu te zong chunga po lom thu kan han soya chuan he hun hi lim ta ka hmang turin kan han in som ani chu ka soi thei tong ni se ka lo me le hemi lahi kan zawaya e sakho tura ruam man ani angin athiamin kut bengin lamin kan lo sakpui don ya
khoming thang Durtlang Zaipawl ah kan Durkhawpui vulai ni hi ko kunga liam ko hian ring lo ve la nu leng le a chadang fan som ni hian dur khasau kai len kan moi reng e ba khoming thang Durtlang đâu có bỏ rồi các cô tuna hian pusiel biak lua secretary Durtlang Branch YMA in Malaysia tir na le report peturin kan som zui nga le Cibayule zanina hian report le introduction tian ya amaro chu atoi zongin kan tianga kan hunte kal deuh hlek to September ni le ni thum sang ni le som pathum khan Central YMA chuan Inter Branch YMA arm wrestling competition na buat saya chuta chuan Durtlang Branch satongin tunga chuak veang kanin tia chuak tur kanin muang MT kan shelo chanchin bumangin chuak tur kanan zonga amaro chu chuak tur tam kan mudon lo mo kan ti line kan branch member te atongin mitum ru huai sen mi chak bik me chia pakhat le mi pa pathum kanan nei tanol mea chung pathum palizinga pathum chuan medal anron hon ani kan medal lak dan percente kan ngai tua a ropui kan ti a hlu kan ti zanina hian kan choi mo dona Durtlang Branch YMA in citation kan pedon ani ti chuan August ni som pathum atanga ni som panga chung khan Central YMA in Inter Branch YMA Zaipawl Intihsiak-ah puro kunga kumza thlir rengnan abuat saya chuta chuan Durtlang Branch YMA Zaipawl member te hun bichil le chopchil kara member kana in ruat bel nok noka har satna tam tak paltlanga sutlang chungin kan tel ve a kan beisei aesang apum puya branch khatiza telzinga lawmman pathumna kanan dong theya zanina hian arm wrestling a medal Durtlang min lak saktu le YMA Zaipawl lawmman pathumna min lak saktu te kan ngai hlu chewa Durtlang Branch YMA zanin he Durkhawpui Nite in pualin kan hlale khongai takin Durtlang local council chairman hi a ommo hela hian kala muchia lo khongai arm wrestling a kan medalist te hi lawmman min pek saktur citation min pek sakturin kan som dua local council member rem chang tunga local an ommo khongai takin man mo dewin ti chuan Leitan Branch YMA president puh lal biak kimale Durtlang North YMA president zanina he hun lutak miron hmanpui tu pu kelal rem sang ate branch president veten kan YMA Zaipawl te me chiale mi pa citation min pek sak don ani khongain puarlal peka kan branch president kan me chia zinga tel om chun le medal rondong tu athui kan chiar lokange yang mi zo association Durtlang Branch choi moina mi lal nun hlimi daughter of lal chandama ni le ni thum September sang ni som patuma Central YMA Inter Branch YMA arm wrestling competition abuat saya bronze medal kezi som sari nuailam a ilahi kan chuang tak meu cheni tini khongain nula mi lal nun hlimi stay sa he thai lo kala ku ti lo beng te ang
kan nula chuan tolol Durtlang ta na bronze medal ropui tak meron hon saktu ani hi Mizoram level apo medal lenga muzat Mizoram ayo po local to thin ani tin silver medal min lak saktu tlangwal lal biak sanga pilal biak joli fapa kezi somsari panga van doi tlak takin final at chak lo ani mase silver medal Durtlang min hon sakani kan lome tin bronze medal John Larin heta pu lalram para sailo fapa John Larin heta sailo bronze medal kezi somsari pangain kara o kan lome khongai takin Durtlang Branch YMA te citation min pek sakturin kan branch president pani kha khongain kabula hian lo dingula YMA Zaipawl member kalama piang taka man mo takin heta in local chhotlang zeldon nia khongain puis lal biakima Durtlang Leitan Branch YMA president le pu kela remsanga puma puya Durtlang North pu biakiman mei chelam min pek sakanga puma puyan mi palam min pek sakthung don ani mi palam kalam masanga khongai takin conductor pu h laltran puya tlangwal sila ropuya ani kan assistant conductor ani h zodin sanga bes man mo dewin kela remoya bes larin fela bes arlal malsoma bes lal rohluna tlangwal lal rohluna Rosang liana bes tlangwal silarin lua bes Joseph Zautan Tluanga Larem Ruata